Manipur gi yam historical loi bai tare ko yam historical loi badu gum bang sagi British colonial gi roots gi manung da ko thoki ba nupi sing gi thongna nupi sing gi lo gi ba thoda ma yam du ko ngasi phau buda kaung da ni sing lak pa marfu taruk shu badu gum nupi lan sing thora mai koi mana ka le ka tamba ma ti sagi lei ka tanna nupi sing bu ko pung thot piram basi ko to paper su yaure ko gi puari gi oina ahan bai tare inda gi president na nupi lan gi komda nupi sing kai kun bu ka si sina ahan bani ga hari si hos ka su koi ka ni yam atang matam ni kon lo yen tabu lurai ba point de laiba political leaders sing na traga laiba ba ki leaders sing sina ko gi laiba yam historical ba british ki makha la ngai man thoki ba dugum ba sagi maning khatam ba laiba ma oina hona matam da lo gi ba te gi athu ma yam hadari pai pu athu ma yam lo gi thongdang ima ibe lo gi thongdang si tangkak nai ba pungsing timing do yoro matung dai ko ba ki dusin sing laga ko hekal ka tambi ba tum ui adugum ba hekal ka tambi ba do thamoi seng na tambi ri bra na traga na thamoi seng na Manipuri yam historical ba dugumba tangkak nai ba wari myang gi khumbi ra kanda ikai kunom tu e hena ikoi ikai kunna uli bra ba dum madi dum question ne ba dum lai maram di ngasi pha budali sang sitna ikoi ipai pu ahal man imai ben mayam lorom thudang ji gi oiba padup nai ba wari pareng magi pangthok thum matam gi lai ba dugumba khoi program yam jung je ngasi pangthok to ba ya da ba gi mami moina ikoi dum uru lai hetare adubu ai khongjom de bo rasu nupi lan bo ra su koi sarkar na pangthoi ba dugum ba nupi lan gi thorom je na tabada atop to stakeholder mayam na koi cs leaders mayam na manipur gi mai bel mayam na koi area wise na kan nak yeta ngai ngam jabi thak ta ima sing gi thodang do ngasi koi stakeholder mayam na cs leaders mayam na koi pangthoi mami ma adum uidna koi tar je ko aduna praja miya na pangthoi ba dugum ba ngai gi function adugumba kawwa yaroi da badugumba tangkak nai ba wari mayam ji gi paring pangthoi ba saruksiga state lai nga aman na tawri ba dugum bang sagi thak siga sometimes adum difference ka dum label mami imaram di state ki thak se tawda ya da ba yamna chong na hekta nga sagi pangtho aning ba dagi yamna masigi nungge ba han thok se malem gi leba khuding ta khang ba ya na ba yamna dugum ba yamna kano ga potam ohening ma poto ekhoi thak se ta phane koi numitu gi oina ayu ki punga sukti hauraga asukta loiba na program je yamna khoi limited schedule lama tor kan da ta phane khoi adum ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯕ ꯊꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯑꯦꯍꯦꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯑꯦꯍꯦꯗꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ